na kiomuntu. Ewe Nsoko TV ni mwambiendengi ya seri tukerigalia meronggebere na kane mwetienyi no gatano na gatatu mwaka bwechile fuibere meronggebere gatano na rimo tukerigalia Jumatatu eki ya chakira senchire ndongeke gima no kugena kwane una nae wa chakire wiki yega asenchira erengia kigima nabaga no ngendete kubwati mirobere yonsi ya Nsoko kube 12 cheke mambi wiki naboni gana ndi chiaragire chinsenye chia bono mambia abwa setuko chakaso bwa mumurobere ubetero bini go chakira bono weka chinsa isano ne mochia bono mubasiru kwimanya yagendete mambia bono aya itirina bega ya chiku bwati bwego ntuchiko swaso kumurikira chigo sori buna botambi tukira Jumatatu no kolieria aya bwatike ni chiroboti chigo sori na mono ase chiligi ao echo chia chakire ense engima igona mangitra chokwanira ase obwagare korenda sabona tiatusange ase obwa motora chakana na ria regendere temambia bono mutandao bwekerero asensemo ya Facebook Nsoko TV digital no bwigo aso mutandao onde okabiro YouTube Nsoko TV na mbema mawasiliano kwenye wetere nsabo iko chaka kutume ujumbe yago enye tuchaka so bwamo Eliane Ishmael Mogere. Asumu chakane mambia bono habara bari bakumubwate sia Daktari Fred Matiang'i na boigo bakorigie birogo akoru arogongo rwagusi nigo babete bagosanga bwigoro asegeti kya Nyangoge wodi ya Kiabanyoru ensemo ya bunge ya Burabwe County ya Nyamira eriyo kogenderera kuburia abantu basire Matiang'i asobochori obonene buri mutwe bakwarigwanwa n'uyo korigia ekeruke bo bunge kuru asensemo ya bunge ya Burabwe Murara Kebaso ige kiumbe kyo kya Linda Grassroots kya tebena nigo kego chia kubwaterana erikwene kibuna Matiang'i obeire gose uliro burayo bonene bwense abwase baburira abantu bayene kibuna babwatere chikura nabo igogwe sokya asobonge eri waka chikura bune kubwatia igo ninche nimbwateri bagango chakobagambi koruboni gangora talinche na batebya magana ya makura primary namba gore 800,000 ye pampi ebo ole bole tayo igo ncheli bagali anelio kobakwanera ndiro William Ruto igwa sekaranze Jasa Marieta yangu kwa mheshimiwa Ensali Mache ilongo boli obuchumbe bwanya libali chache igatuachaga iga inibyavuga setu nyo mheshimiwa Fred Matiang'i asege njo kujya support yo mwana ominto Murara Kebaso balenga na inche bago tebana muraire na omika wano montora kora magendero bara buga iga ko kuna Murara Kebaso tabuza chiara mbesa to asonga ku State House motuome arambe yetera kwa na tena arambe etwa tirega morugusi toto kubwata sia omoske Murara Kebaso ni kuhakikisha kwamba kila mtu ako hapa atapigia Murara Kebaso kura akue mjumbe wa Borabu. Hizi zinatosha kukupeleka parliament. Kwa sababu no. Mwenzi mo kamwa. Igota chieti. Na into tu achira ko batebingo mwana mongaine na royo. Moiwete. Omwana nchome. Aba machoge na bara batebingo mwana nchome Murara. Pia tumefika kwa mwaliko wa ndugu yetu Adams Mochenwa. Boigo etwachaga wakerekia magieto ya Jubilee ekoko. No morayo ito Fred Okengo Morengaga bajite Fred Okengo Matiang'i Abantu ba minto mwabwata chikura asobonge karibo Bono tale 10 omotienyo 8 omwaka ogocha tale 10 omotienyo 8 omwaka ogocha ndoigwana ine tobokenge mambia balimo gwakira Nyangoge balimo gwakira Chinje Mahate balimo gwakira getuo geto gya isija gyacha balimo arunya bikomu nimbaroche moboke mambia baka bendi babonsi mwakira barai bamanyete gasi yabo ntoigwana ine
Bunanje Mochenwa manyete gasi yane ego chikoba representation na oversight. Ndo iwana ine. Nyangoge power. Matiang'i power. Orara power. Motuale chikadi. Moigwete. Motuale chikadi. Anyamotake to mwana ya sa parliament. Anyamotake te Matiang'i ya sa parliament. Mobeke chikadi jeno tayari bakebi mwana muna baikoye baokora. Aina artua baletera. Kero monta ke kulenga kia 2027. Pakomo ruaire. Matiang'i oye. Matiang'i power. Se umuyiga bwa manyori yo kumwenyura oyo kabero mukonyi bo murai bwense ogatano na gatatu bwense ya Kenya Michael Kijana wa Malwa nigo okorekanete ase ensemo ya Kitale County ya Trans Nzoia abwa sabarai ao bakoragwo no murai yo kari bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aratabarai bande buna Kalonzo Musyoka Eugene wa Malwa Justin Muturi Daktari Fred Matiang'i Martha Karua mono namo nabarai bande abwatamo eriko mwenyura Michael Kijana wa Malwa asinkwane chiabo nigo engana yo murembe yabete gweko enekigwa abwase abaraiba burigo gukora siasa yo murembe nabo igo murai wense Dr. William Samuel Ruto ase amochigwe asamangana bwatike no buraibwae ase engakia yega buna ekobwatia. Kijana wa Malwa na viongozi ambao wameketi nyuma yangu wakina Charity, wakina Martha Karua na wengine walijitolea kwa hali na mali kupigania demokrasia ya taifa letu. Uhuru wa Wakenya kuwa wana haki ya kujichagulia viongozi wanaopenda. Na mimi niko hapa siku ya leo kusimamia hiyo haki. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hiyo haki ambaye ilipiganiwa na jasho na damu aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali popote ambapo mtu anataka. Tunaelewana? We are a democratic society, and those democratic ideals were fought for hard by the man amongst others who we honor today. Na hatuwezi kukubali turudi nyuma. Mutakubali kurudi nyuma? Mutakubali kurudi nyuma? Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa tuende kwa wananchi kwa amani. Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa. Nikarudi tena nikaomba nikapewa. Ama ni namna gani? Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea kuwa kwa uongozi,
na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi. Hii nafasi sasa ni ya wengine, na Wakenya wenyewe ndio wataamua ni nani. Lakini wajue ya kwamba unajua kila mtu anaweza kusema anataka, lakini Mungu anaamua ni mtu mmoja peke yake. Wakitaka mema wajaribu kutafuta njia ya kuungana, watembee pamoja na waheshimiane. Si ni kweli? Tumekubaliana. Hii kitabu says it all. Kama the leaders meeting here have the humility and the kind of leadership that Michael had, Kenya would not be having any problems. Kwa hivyo wakati umefika, wakati ni sasa, tuhakikishe kwamba siku hizi ambazo zimesalia 351 kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term. Wangapi wanasema ni one term? Wangapi wanasema ni one term? Mko tayari? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi. Amesema wazi hataki kiti chochote. Kwa hivyo Bwana Ruto, wewe jifanye tayari, ikiwa ni mimi Kalonzo itakuwa mondo kwa mondo. Si lazima aende. Kwa hivyo tuko tayari kuunda timu moja. Timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia. Sasa ndugu yangu Wamalwa kijana alikuwa anapenda sana mambo ya Shakespeare. Nataka nikome hapo kwa kujaribu kumwenzi. I want to remind him one of the Shakespearean tragedies called the Hamlet. Na ni wakati kama huu, wakati wa enzi hiyo ya Uingereza kule, lakini hapa Kenya I can say my late brother kijana Wamalwa, time is out of joint and we were born to get it right, to make it right, and tunataka tuhakikishe ukiendelea na kulala na kupumzika ujue kwamba timu hii ya kufanya Bwana Ruto one term ni timu ambayo haitarudi nyuma. Na kwa hivyo wakati ni sasa. Wangapi wanaamini wakati ni sasa? Wakati ni sasa. Tuungane zote ama namna gani? Na yale mafunzo ambayo ametufundisha kwa ule moyo wa kujitolea muhanga, kuwa yeye yale anataka ni mazuri ya Wakenya. Sisi nataka tuseme leo kwamba we are ready to emulate that level of sacrifice, ignore personal ambition, country first, as the book says. And therefore, I commit that I will be among the very first people to say one united candidate to face off with William Kipchirchir Arap Ruto, kuhakikisha kwamba William Ruto atakuwa one term. Wakati wa siasa tumeona mambo mingi na tunazidi kuwaomba viongozi tuendelee kuwaheshimu wananchi vile tumeshauriwa na viongozi wetu wengine na wazee wetu. Tuungane pamoja kwa sababu sisi ni wamoja, ili tulete mabadiliko na maendeleo kwa nchi yetu tukufu ya Kenya. Tutapata nafasi nyingine kuzuru hapa na kutembea na kuongea, lakini mimi najiunga na wale wengine ambao wanasema tushirikiane sisi wote pamoja ili tulete mabadiliko tukiwa timu moja. Na mimi nimeuliza Mheshimiwa Eugene Wamalwa, wewe ulikuja mpaka huko Mumias ukanisaidia mimi, na that's why nimesema mimi nitasimama na wewe juu chini, penye utakuwa ndio mimi nitakuwa. Naomba hao viongozi walioko hapa waungane, wakomboe Kenya. Hii Kenya tangu Uhuru Kenyatta atoke uongozini imeharibika kabisa. Kwa hivyo naomba viongozi tafadhali muungane pamoja, mtupe
rais mmoja akomboe Kenya. Kiama kia DCP nigo kiagendere komoche serikali korona Daktari William Samoei Ruto asobo korari bwae no burai nabwo hasa yabwatikaine na magendero abwasibaire na chira nchiraroro chitarekirana gwikira bono iga hasa yabwatike no bachorio banene bo mwako gocha bwechele fubere 25 na kabere umurai bwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua asenkwane kurase kanisa ya PEFA county ne ya Nyeri nigo aerere na murubino no raroro kurase semu ya serikali kubwatika no bochori obonene bo mwako gocha gochia koene kina obochori obunkwirore rubole abwase boiga bakwaniri bandi gosaba bwatani bekiama kya DCP bakwanira mangana bwatikaine no bosagani abwase bamuragire egechara omurai gose omowaziri woborendi bweme Kipchumba murukomen bure kubwati. Finally, nataka kuuliza William Ruto, please accept the reality. Things are thick for you, especially here in the mountain. Intimidating leaders will not help you. Just before the Olkalau by-election, he summoned Governor Kiaria Badilisha and threatened him that he'll prefer trumped up charges against him if he does not support the UDA candidate in Olkalau. Governor Badilisha akamwambia yeye hajafanya makosa yoyote na akamwambia truthfully it is difficult kusupport mtu ya UDA. Na Badilisha akamwambia ataanguka. Akamutisha sana. Akamwambia wewe utajua mimi ni rais. Nitakutumia DCI, nitakutumia EACC utaona. Baadaye Badilisha akakuja DCP. Rais akampigia simu. Akamwambia vile umeenda DCP utajua mimi ni rais wa Kenya. Nitakuangaisha na nitakufunga. As we speak, rais ameambia DCI, EACC watafutie huyu governor makosa yoyote hata kama hajafanya chochote. Wahakikishe ameenda kotini na amelala kwa cell. Atawaachiliwa huko mbele. So mimi nataka kumuuliza rais, hata ukishika Badilisha umpeleke kotini, nothing will change in Nyandarua. Nothing will change in Nyandarua. Please stop using the criminal justice system to intimidate leaders. I want to ask Governor Badilisha to be steadfast, to be strong, and not to be intimidated. I want to ask the people of Nyandarua to start with Governor Badilisha. Akikamatwa, akiwekelewa makesi ya uongo apelekwe kotini, watu ya Nyandarua wamuombe na wasimame na yeye. Hata governor wa Kiambu, Ruto alimpigia simu. Anamutisha, anamwambia ukienda DCP utaniona. Sasa governor atakosa kwenda DCP aende wapi? Na ndio chama ambaye inavuma katika mlima. So nataka kuambia governor wa Matangi, be strong. My brother, I know you under a lot of pressure and intimidation ya kwamba Ruto atakufungulia mashtaka ya uongo. Nani mwenyewe anapiga simu sio kutumana? Hiyo maneno hata hatukuona wakati ya Uhuru. Uhuru never called us to threaten us. Ni watu yake walikuwa wanatupigia simu. Huyu Ruto anapiga mwenyewe. Anasema utaniona. Utajua mimi ni rais. Wewe Ruto tunajua yeye ni rais. Sisi ndio tulikuchagua. Na sisi ndio tutakutoa. Stop intimidating Governor Badilisha. Na mimi nauliza EACC, please don't be used by William Ruto to harass Governor Badilisha. Na kuuliza bwana DCI, kabla tukufukuze nyumbani next year, hapana tumika kuangaisha Governor Badilisha. Hapana angaisha Governor wa Matangi. Stop using the criminal justice system to force people to support you. Wewe kuja kwa raia uongee na watu. Tafuta pesa ya kutosha ukuje hapa mlimani. Huyu William Ruto tunataka kumtoa. Na tumepanga na imekamilika. Na mwenyewe anajua. Ameshauriwa na watafiti ya kwamba mambo yake imeharibika. Amekataliwa kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Ameambiwa ile njia tu moja anaweza rudi ni akigawa hii kura ya Mlima Kenya. Kwa sababu hii kura ni karibu milioni 8 ambaye imeamua kumfukuza. Ikiunganishwa na Wakenya wengine tutamshinda round 1. So ameambiwa ajaribu agawanye mlima
ndio tuende runoff. Ndio tukienda runoff ahonge wale watashindwa, awalete pande yake. Kwa hivyo ndio aende round 1, the mountain must be won, na lazima mlima iweke kura yote kwa kikapu moja. Na ndio sasa pale Mount Kenya East amechukua Kindiki na minister anaitwa Roko, anawaambia wagawe Mount Kenya West East waitoe kwa mlima. Hapa Mount Kenya West ametengeneza tu chama tu wheelbarrow ya kudanganya watu, ndio wagawe kura hii ya Mount Kenya West na wale wagawe. So nimekuwa nikitembea, jana nilikuwa Embu na iko sawa. Wazee wa Embu wamekataa. Wamesema wameitwa na Kindiki, wameambiwa wazee tusaidie kugawa mlima. Wazee wanasema tangu zamani kazi ya wazee ni kuleta watu pamoja, ni kuleta jamii pamoja, na wazee hawezi kubali kugawa mlima. Hapa Mount Kenya West hizo vyama zimeletwa ambaye ni za Ruto, anajificha, watu wanaelewa na wenyewe wananiambia haitawezekana. In fact, we are doing very well. Ruto akijaribu kugawa mlima, sisi napanua mlima. Tumelete sasa Lower Eastern, Wakamba, Wataita, Wataveta mpaka Mombasa. Imekuwa Mount Kenya South, imekuja kuungana na mlima. Kesho niko na watu kutoka Isiolo, Marsabit, tusukume hiyo ni Mount Kenya North. Sasa hii mlima imekuwa kubwa sana, na kwa hivyo tutafaulu, msikuwe na wasiwasi hata kidogo. Mimi nimekuwa wa Monyoro for the last 56 days nikisikiza maoni ya Wakenya, pahali Kenya inaenda na vile wanataka Kenya ikae na vile tunapanga uchaguzi ujao na vile tutaunda serikali ya 6. Nimesikia maoni na kesho ndio nitasikiza maoni ya mwisho. Nitakuwa na watu kutoka Mount Kenya North huko Isiolo, Marsabit. Hiyo ndio inaitwa Mlima North, Mlima Kaskazini. Nisikize maoni yao asubuhi mapema. Nikimaliza nisikize majenzi. Majenzi watajaa huko kwangu kuja waniambie. Saa 9 nitakuwa na press conference, ndio nitangazie wa Kenya yale maoni yote nimepewa and the way forward as directed by the people of Kenya. Ndio kutoka hapo nikimbie Nairobi nifanye 1-2 siku ya Jumatano, nishike bibi yangu mkono niingie ndege niende Amerikani kuzurura huko. Kuna huyu waziri wa usalama anaitwa Kipchumba Murkomen, ambaye hawezi akalinda yeyote, hata ukimpa mbuzi 10 jioni atarudi na kama 2. William Ruto tunaweza tukakuvumilia mpaka 2027, lakini Kipchumba Murkomen hatuoni hata kama tutavumilia wiki ingine moja. Mimi nataka niongee na bwana Murkomen. Murkomen amesema ya kwamba kama tunajua iko pahali iko goons, tusiende pahali pale, na sisi tumeshangaa sana kama wa Kenya. Bwana Murkomen, Your Excellency, mimi ningetaka tuulize huyu Murkomen atengeneze department hapo kwa polisi ya goons, ya kutujulisha pahali iko goons ndio tusiweze kwenda pale, kwa sababu sasa sisi tutajua namna gani, na polisi ndio wanajua ile maneno. Atengeneze one department ndio wakati goons wanaingia pale Hurlingham, wakati wameenda pale wakazuia watu kupita kwa barabara, Murkomen anatuelezea ndio tusiende hapo Hurlingham. Wakati wameingia pale Muthaiga wamefunga barabara highway, hiyo department ya Murkomen inatuelezea ndio tusiende pale. Jana tumeona pia goons wamefunga hapa Thika Road, wakafunga na magari yamefungiwa pale kwa masaa 4, watu wamekwama kwa jam kwa sababu ya yale goons. Tunataka Murkomen sasa utuelezee vile unataka tukae na hiyo mambo ya goons, vile wewe umejipanga. Tumeshangaa sana kwa sababu iwezi kuwa wewe waziri mzima unasema ya kwamba pahali kuna goons tusiende, na wewe mwenyewe ndio unapanga wale goons. Wamefunga barabara highway, hiyo department ya Murkomen inatuelezea ndio tusiende pale. Jana tumeona pia goons wamefunga hapa Thika
hapa Thika Road, wakafunga na magari yamefungiwa pale kwa masaa 4, watu wamekwama kwa jam kwa sababu ya yale goons. Tunataka Murkomen sasa utuelezee vile unataka tukae na hiyo mambo ya goons, vile wewe umejipanga. Tumeshangaa sana kwa sababu iwezi kuwa wewe waziri mzima unasema ya kwamba pahali kuna goons tusiende, na wewe mwenyewe ndio unapanga wale goons. Tugotigana na ito kwirana ase county ya Nyamira egatia bamenyekuru ase ensemo ye bunge ya North Mugrango county ne ya Nyamira anene mono kurwa ensemo ya Chache nigo besokire na koboria banyare bakwegwa egesieri kyoburai ase ensemo ye bunge eyo ya Mate bagukwana imekonge nigo abakwaneri barure boigo koboria banyare kwegwa gose banyare konyoro bwene bwabo ase obwenani bwechibasari ase boigo engana ya magendero ya kwanirwe ase obwagale no yokoria kirogo ose oyo manyekena ritere yabuna nere Joseph Kiango abo ase amochire oborai boli borabisi buneko bwatia ase mambia eyega Yongor gujona aboga nyakwerigeria korwege tuo kyorwake Nyamuse division Nyamuse division ama chali metwari echira remetu na maguti abeirense for more than 10 years nangaba ngina bagosiberi kinyanya bagosiberi kikabichi ogenda riodio chicho chiro chiasinkirie kinyomba kiagatire nekibese chito kia CDF tokoruokoti yaito omonta manyakona gotosera nakoroka bangina smart women anakobasera 200 amana ituangire gototagete change monto ta kogenda 15 years eresiro gago chikototaka ya chinda jitorie ule MP tuko naye huko is sleeping hata tangu aende huko hakuna hata motion mmoja ametoa. We cannot wait for years and years. We are having only one man known as Kiangoi who is going to lead us this time. And we need that change with immediate effect. Mimi naitwa Eunice Nyabate, kurasa Kinyoro Kyorwaki. Ndeta kwa tabanga we are tired as Gen Zs. Asa mangana agendere taboniga. Tutete kubadilisha uongozi. Ono muntu tobwate kiti no mheshimiwa Kiangoi. Nera turutura tokonye to change the environment because atutaka mangana kwa 2050 and Gen Zs vijana very idle gaiga. Okonyora bago tabata bukarasa sababu 200 bonte at least North Mugrango nero erorekane ebito biro tutete bikorekane gororo na kiekora tutete kwa dressing tiga structure zibekwe kuna mono iga emanyekane nga pasarisi abana kwa kubarabande school from there kuna vacancies jechigasi evijana baegu more empowered banyore kama pesa financial amana yoko nganywa na silingi elitatu elwine ndoda ite kumanya na kile seji ngoko na kitiko tumeka chionsi pi ngo era chire na hendo yangi ngo era aje chine chigo chia ikiana abana baje bataso meti egesa kukeito ya ebosira baba ndo twatira na ntuga yala era na orero ntubuna abantu bano timugirana tobwatane tomanya asisi yebuyeito ngiya kolide ngotake tukisukumu chikwagajwa charusiwa mabati cha kwerangi chabege runa chaire chimilioni ibere chimilioni inye ekyara ntoma eterigoli yo kwagaje gerasi ntoma ete cost takiri ngoto yaba yo kwagaje gerasi yakemu ngeri goitania siningeru 700 gerasi yakemu konto kutwara gerasi yakemu kwagajwa asti milioni 3 milioni ibere ose milioni ya mane nusu ngawa gavamento tobwata no mwakoyo bochenji toroboraji obo naende sababu ete tokochenji mberi na abantu bamento bamasa aba batwatire kerogeke ase myaka 45 ndebere ntu twatwale kerogeke ase myaka 15 na asengeje abinje no balance Miema na soko chora nsoko TV oburusu bomo gusina boye kubwati umurobiri bwetero bine mambia ya bora sabona nigotoka swaso motimo komo keto kwerera toswe asa yabwatikaine nechiko sorry aseri tukerikalia Jumatatu tuskare de TV yao.
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemelia nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretariat Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho Karatina. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntegeko runga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Walfit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndigunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate wekere enjira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa malyogo. Nye kwa buli ubo mrembeneshi ndwari chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantabu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya marigiti omuchishobo songo. Kuse tuakiresime asi number 0722245763. Ekari ya kuruaria maroira ali are complicated, abaroira bago chabaruarte mono.
ekero bakire igoro bairwa mariogo umuriro yakwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari rya kabere rya gatatu bakonyanga bamuyendete. Richi kondi ririri, how are you my good people? Hopes mukopoa. So, again donare ko batebi this coming Monday. Nongare nzoko TV. Oya show. Tora mono mugwano yokurunga taldi. Tokwa tupiga mastori. So, kuanzia saa 8 mpaka saa 9. Momo chaka kiso imetua ke story Richi kondi ririri. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Moriere bwen Soko TV karibu na ende chida ikachia tigere kianda chioka chirega chinsi sano chia bono mambia sensemo yende ya kabire mambia bono ase uko ligerere na kukwandira ya bwatkenene chigosori ase mambia eye gatubwatie osebwatia yegonsi wetera senchira yo mutandao wekerera sensemeria ya Facebook Nsoko TV digital na bwego YouTube Nsoko TV namba mawasiliano nero noire nsabu kurende nigere noti sano na ibere sano na isato ne momara gatano omwere beka isato elio chake gutuma ujumbe yawe kitogosangaso bwamo na gukwanira aya bwatkenene chiroboti chigosori ase mambia yabono ritukeriga Jumatatu ase bari tugosangamo na barabwe mambia yegana kiro byambaye ribaga eri bararago kwanya kurabwo ntosoe aso gusanga ase ubwagare mambia yabona tsakurase ensemo yawo Frank. Karibu mwanchio muligereria bwegeta seni Nsoko TV na okwanira buyanga wakire asa malita bakonoka Frank Mugambi ukwaligania elito chikubwatera nase amangana echigosoli animone chabe chikokolekana kurwa soro gongorwa Kenya iga ama mpaka ni jinsi chama chingumbu iwono kwaliga ningote yotegerera abu tubwaterane mpaka wikatuwa gold. Karibu sana. Okay, wiyakigima sensemo yago musubati. Umwanchumo rigereria bwen Nsoko Television antiga nkwarigania somo ruberio bwetero biri tukoria Jumatatu tariki 24 muno maitenga ene Jumatatu yo mwerio ase omutinyo yiga ogatana gatasu mwako gwechibere 25 noyomo kigima somo ruberio bwechigosori anemono kero togochagiga anemono kumanya asensemeri chigosori chiokolekana kuri mense ya Kenya tombuka mpaka twagenda isko osasta gotebanga akorokunga mache ngumbu kurigereria chigosori anemono ebinte ngembenya tukao bigokolekana ase kende yiga na kigima keto kurieringa ligi area enene ya EPL yanya tukaba gochaka ase nchira yo monsomono nabo yiga sensemo ya Kenya Chief Friendly sinchiganda tase ensemo ya Sport Pesa League aneke kimato gochikorigereria ase ensemo chigosori chonsi chanya tukaba chikogo soligwa twebanga litukoriria la misi anemono ase ensemo ya UCL League face draw necho wakolekana asebo ige team ya Chelsea yarangeli ugo choro bachikonyara kwa bakoba entertain yoto nyara kwa bagosuka kanyara kwa 92 anamo nyara kwa batokoligeria asenseme yechi goso muna marabaro bagochikoba entertain to nyara kwa bagosuka kurwa se ATV yago namba ya Nsoko Television cheni ngoro kwa Morin siango kakarati kati yoto rara chakera gawase o entertain o entertaining community by the way teatro ara chakira gau entertainment na kicheli sira kibaka na ku entertain abantu ono maite bono mbali go chiko participate as UCL. Okay, their task no ko entertain na they are not na going mbali hasta yo bago travel go they'll be traveling around the world around the world akora Joshua ikarastari geti ndege yase no una kwenda kuchiko koredro abaroche Man City lakini bono ana bahati ndaga ni mbwate sio point ya yakuona gabo anene mono maite bagote anga omwana omokekera merire lino ngoikarogo kangankike kiamera so maite at times uyukwana concerning Chelsea kuchiko entertain fans in Champions League
remember last season team ya NRO yalenge go entertain the fans. Now that he's there this time, now a European virgin says mondo ta fighting aninge European mondo ta wati trophy ta konga address. According to me, mondo ta wati trophy ya UCL ta konga address. Ishmael tika tuchake tuchake morobe sinjera yo wekerano. Somo chagare mambia bono nigo tugo chaga korara ligeria as a friendlies chichia bet chigo korekana nyone na se weekend yega na mono ase ege kombe gusa se Sport Pesa League ime yensitu ya Kenya, and of course ase egosari tugo chago chakanero aso bwango mono echinde mambia bono kuna tokonya kusanga aso bwamo bacho komanya aso bwango mono negati egosari gati Kakamega Homeboys amo ne timu ya Shabana abwase Shabana yanyore tobo bwego ulia yemo ase busabuna tugo chakira aso bwango kurwabwo mbakumanya ayande mange chakura sesemo yago ya Morin na of course ine nchira ya muyo kuyarigania bosyo bwechi goseru bose league yago chaka of course nise chiri chire chomete league ya chakire lakini aikanaro ne nchira ya muyo kuyarigania naro ase kero korigere timu ya Shabana FC ase biminano byabo bie league aibanyarko bakogosorie anna mono tibaranyora bobui mono ndatebenga mbabwato bobui uri bogo ikarasa batebenga mungo bwa bali Kakamega Homeboys kero korigere Kakamega Homeboys mbamanyika ina saba ntoli banjete chidro bose ba win mono chidro abuna butoko babweka ni buna Bournemouth wala season ase league ya EPL yo kero korigereria go kemina ni kyanya tokobe ko sori buno yarenge friendly yarogatinga ase season eiga koringa na Shabana mbai bangete ane mono kero baguchigutie manane chi timu echiga chikunyarka bachikubaretere mechando kero ngo ikwandire timu eiga ya Kakamega Homeboys timu ya Gor Mahia timu ya AFC chine chi timu chiri chikunyarka bachiko leto mochando lakini kero kunyarka boko ligeria se league eiga onya timu ya Shabana getete kunyarka ba ke konyora obubui boko imukie kombe kiga gie season eiga timu ya Shabana tike focus konyora obubui go se konyora chi point chiri chikurunga isano nemo korwa se timu ya Gor Mahia home and away home and away anyore obuikorwa se timu ya Gor Mahia chigo chi point isano nemo anyore obuikorwa se timu ya Tusker abonega ankagete timu ya Tusker nerera chikoba ge gutwara umongso mono koba kero kurigeri kuroma coach olia onyarete koba gagocha umosongoli nyarete koba gagocha se timu ikare season yare gochikoera nyare koba koleta mabadilika manna se timu eyu igobon nande boneka kero kurigeri nagente kolete timu eyu kohorokia gokolia buya koba kero kurigeri nembara bumbale contender sase kuimuki koba gose koba abanyangongo ase league iga igo timu ya Shabana yeko nyorobo bui chi point sana makuru ase na tebire namba ya timu ya Gor Mahia timu ya kabere nyorobo bikorwa ase timu ya Kakamega Homeboys timu ya gatatu banyorobo bikorwa ase timu ya Tusker FC timu ya kane banyore korwa ase timu AYM ekorokunga AFC Leopard nabo ige timu ya gatano banyore chi point korwa ase timu ya Nairobi United abo nombabe ase libagali ligi yalyo kuimuki ege kombe kiga kurwabu nabo bakonyara kwa bakurigeri bakonyora isatu gosiba konyone na AYM maybe ba focus yabo na bakonyara kwa bakonyora ubu ya se league ya season ya 2026 to 2027. Okay, Frank. I think again donda kwanere anene mono DCG friend list ya timu ya Shabana anene mono kero gotema kuligereria nga kero go prepare for your tournament for the coming matches ngota kere gwe pima na ndi kwaranga abantu abo ku invite for your friend list. Are they healthy competitors? Number one, I can saying it is a good show that Gor Mahia na Shabana they chose to go chiwaka amane timu ya Kakamega Homeboys asengencho ine timu ya merito manyete ase ligi ya ito ya Kenya timu ase ya mwe timu chiri chabere chiko kolibuya anene mono nonye mbabwa mbali ko kolibuya bachi ko irobo bwe league but they are healthy competitors asengencho kero gocha kuligereria nga on how chi games chabo buna bago participate kuno yo minto morine ka kwananga they don't lose a lot of matches. It's only bago keep on draws na wins. Draws na wins. So keroko nyoranga those are the kind of people who invite for your friend list. You may be able to learn a few things ngaki ba okora. And for Shabana koba ke gurie ma se 0. It is a good show nga Shabana it's prepared
for this tournament actually ase season ye Shabana nere prepared na anene mono kerogo tema kurigereria nonyane si friendly si chiara ite kurumaiga Shabana tera kolibu ya na anene na tera kolibu be so nabotoko tanga out nabotoko ba 70% they have done their best so we expecting abone league keguchi gochaka they are going to give their best now that into my thing we have a new coach na bintu binde technical bench nini at least we have improved ko koranonya signings chiaba gosori igo bono kero konyorangi timu ye andaite go ikireki wangekyo na bokoranga nibwa nkote mere korwa matumaini kuchisa mashabiki aenga ne chiko koribu ya na koba entertain igo bono tikato semeringa since now Shabana is our home team we wish them best buna bago chiko chake league I think amangi na botora betokora unarabe bago chiko korekana ase ensemo yende ase friendly ende ya bwato muso sana na ande yarenge egosoriria yarenge nyansumono negati ya Police FC amo na Murang'a Seal abwase etimu ya Police FC yanyaretike kuyekora etimu ya Murang'a Seal chigoli ninye ase busa abwase Police FC yabete chigoli chiri chebe chikonyonsigwa amo na Police FC egoli entangania nyesitwa amo na Victor Akwanyi akabere okukuna nere Junior Kautiama Christopher alafu amo na Samuel iga ase friendly yoka kuorokiana Murang'a Seal gwikiraboniga bado na barabu nkumbagendrete kumina sana kero tokulie fraki kora sesemeyo whereby Police FC no inyole ase season elia etete mbate metewetuma sana na inde kerengaki no nyane kere bago chageti uyo kurukumwaga kora barukana abana jeshi kurwase ensemo yende kuyekore timu ya Murang'a Seal chigolinye asebose kinke ge kworoke I think Police FC goikore timu ya Murang'a Seal nkoro kirenga mbe andaite buya anene mono it's a good show they are going to begin this league ne ekika ire igoro asengencho ngochire yaba a challenge asengenja anene mono kero kurigiria nga no ini chigame chibuna chigo chieswa most of their games they are playing with home teams chiri bado bago chikomera na chiro chinanda ase league igobo nongo koro kirenga chinguru chitokupimana nduri kupimana na muntu karare etokupimana tuna our competitors now that Police FC gwaka etimu ya Murang'a Seal na nene mono nandi sukuligere Murang'a Seal no anyine nchira abirege okoli kurwa totebe no kurwa league ya rete last season terabage okoli buya ase isukuligeria ni standard ya sengenje chia chitamo ni timu ya Shabana inyora kurwa ase eligi ya NSL na bego koroking still they are struggling though ne team ya the farthest end because it is a team of kurumuina ligos kurunyerie kuru so it is a team that needs a lot of improvements isukuligeria mangana no nyena ya management technical bench ni na bintu binde na botoka tangi team elia ntokonye vacancy mono however they are lacking most of the facilities isukul compare no any team bune team ya Police FC remember Police FC yo ni timu inakuanga ni timu ya abana jesi bagonje sarosena basikali abo chawas iko bono abana abantu babwate enough experience but technically they are fit because they are keeping fit on amasoesi bakora every now and again it shows in as a timu chirichira chiko kolibuya na botora kagerenga no nye Police FC bado itafanya vizuri because hata it has been there in the league for a good time so for them they are good they are going to entertain us also yeah ase kosori ndi abetike kosori wa ase weekend yega na mona ase ritukolie goronto bwate kombe kirikia FKF Super Cup kikiarenge egati ya timu ya Gor Mahia amona Tusker ase getikirige kosori kia nyaye county ya Nairobi gose asomuchwega o Nairobi abwase Gor Mahia babet bakonyonsi goli emo Tusker bakanyonsi chigoli isato igo Tusker bakanyora obobwi basege kombe kyo kia FKF Super Cup
asoko yekore timu ya Gor Mahia tigori isato ase mune gosori yabwata mange lakini keria kere kiengencho mono iga nyonene gosori kere yare kogo sori of course amangana ye chiburaburu naro nabetega ko ene kiwa lakini tutarasoa asense moyo gukwanira igoro yali abetega ko ene kiwa ye chiburaburu nabo igo okuburukana goke asegeti keri kienyayo maige timu ya Gor Mahia gususurwa amone timu ya Tusker FC no korali rino ne egosori yoka na kiarenge kuromo chakano kurenda kikaya muguchia ase yende goika omwerio abwase asemo ya Gor Mahia ya rekantena nigo baste bakabu chinguru na monone chinguru babwetu asireka chia mapema sana egemu kegendera tusego sorry kegendera tensemo ya Morin ndakwanere chitimu chibere timu ya Tusker ne timu ya Gor Mahia kemina nekyo ni gogia kagire kobe kemina negetinde mono koba kero kurigerekero season yare koera ya la season timu ya Tusker bari gwetera makongo sana bakanyara koba koletero mokocho moya onya atekoba gago konye timu iyo konyara koba go sustain gutigara se league mokocho yu kera achete kero kurigererie ase bimina no biaye biria nyate koba gago gosori I think bimina nabwate mbibere byoka biria nyare koba gago lose ebinde byonsi onyale koba gakora kigagwetuma yo kero kurigereria se super cup yanya tukoba ko gosori guntu amaitenga nyalengi gochikoba kemina no kere kiororo mono koba kero kurigereria timu ya Gor Mahia nero mbaraba nyari koba abanyangongo be season ya ya 2025-2026 igontu wakagete kemina neki kinyari koba ge koba ge kongomono igobono kero kurigereria ase ekemina neki nya te koba ge kosori gwabrit kore igoro timu ya Tusker konyoro bwe chigoli sato ase yemo nigo yorgetia ne mononga na barabumbe bangite gocha season iga koba kero kurige ntoranyara koba to kurige bare kobarase echiro mono asa gukora signings lakini timu ya Gor Mahia nero yatemera gukora signings igo mbaye bangete okorro mokocho na mine tige kosikiria bwata ne mono mukiatete gukora igasine kero kyo nande na boranyore maybe ga bwate target yo kubua usiko nyoru bunyangongo nige kosi ekyo ige timu ya Gor Mahia igoro litko igoro aseke minane kyo mbali ngense sana koba kwanira bagosoria be timu ya Gor Mahia timu itinga nkenya te kobe kobaira ninse maybe babeire bago participate as a CAF Confederation baringe go participate around waruchingambanya te koba wikananya ne finali wakanyana koba kuingeru ne timu ya Rayon Sports nzo arochemba ya chiete chi kwende chi penalty na Al Hilal wakanyana koba kubabwa okero kurigelinga banyari koba konyora chi challenges like 30 challenges chiricho koba affect chi challenge chiri bago compete in a way you go prepare kwa rorire igabono kero banya to ba lose we don't know what made them lakini Tusker deserved it akoba mbabu ate apa hand yoko bo ko bakero kwali kuli like minano keli mbabu ate li bakali yoko bo mbanya to ba ko libya na ndemba oro getinga mbara wara banyene super cup yiga igo kero kuli yo mwachu morigeria super cup ya nyari ko beko soli wase league ya sport pesa league iga ne monenche ya moyo ko yariga nya koro kyanga league ya Sports Pesa League ngocha kerare asenchereri yo bwikerana Frank asense moyende kera kwana irigoro na kiagosori ya linge no goswa koli ina nara lia beteka ko ene kiogeti abo ase amangane yichiburaburu nyano kuburukana kwa beteko ko ene kiwageti and asense mo entangani mbari balia bakora timu ya Gor Mahia egecharana na seki abatiote ribe timu ya Gor Mahia na kerengaki mbarabu babiraga ko ene kinyonekera ko yiri historia gochana botambe mbarabu bagocha bane kichiburaburu echigana kira tokolira sensemo ya historia so bwango mono ntogera so bwango no nyine dakika ya motora aligeli na historia ya gosoli gose asumupiro yegabwenko yo korwa no nyine umwaka 2008 gochana ki ya birga korekana nyone chiburaburu chigachigoche cyane kiwogeti umwaka gwechile fuibere na isa na gatano na gatato timu egati ya Gor Mahia na Mathare United engakie yo naro tukurukana keuza naro nchiabe chiko yani kiogeti abo ase referee yare kobuni wana nigo yabete biased umwako 2010 timu yeyo ya Gor Mahia bare kokosoria mone timu ya AFC Leopards asege tikeri kianyayo na wetra sekosoria yo abantu batano twagate bana mashemeji dabi abantu batano nigo baye negetwe gosiria obogima engakieyo na abandi bagatiru chingoma aso mwaka 2013
historia nare kworokia ni timu ya Gor Mahia bari kokosora mani timu ya Son Sugar naro enga kieyo ase egekombe kia renge FKF President's Cup semi finali ya renge naro the same thing happened abo ase a goalkeeper ya timu ya Son Sugar ukurukura nere Wycliffe Kasaya naro enga kiyerete pakaga chakoba hospitalized togero mwaka 2013 nare kerokolire now the same thing narongia korekanite yani timu ya Gor Mahia kerokolire lina ni nere kare kwenyora ase amangana ya iga yichibura burugose violence naro na Sofapaka the same thing kigakorekana 2013 naro igakorekana yaringe gati FC Leopards 2014 gocha Thika United na AFC Leopards naro chiburaburu naro sukuburukana ukabageti yeirerete timu ya AFC Leopards egachagwa kwa a fine ya 500,000 na boigo timu ya Thika United ikaba awarded goseka egwa obubuye kanyarubuye bw'ikigo libere ase AM ncharo kenso aso mwako 2020 gocha igoro 2024 timu ya Gor Mahia na AFC Leopards asegeti kianyayo the same thing ngia korekanite abo enga kie yo pakebirugo ebirugo byali ko iruru kembe igoro wo kumina kikero gyacha gutogorwa geko iruru kembe igoro gyacha kogoikera 2025 egosori gati ya Shabana amo na Gor Mahia asegeti keria kiagusi egacha koirera abantu 72 abantu 72 abagima bagaturule chingoma gocha 20 September 2025 bado timu ne ya Gor Mahia vs Bidco United asegeti keria gia Kasarani egacha koirera na FKF disciplinary committee ikaba fined ye timu ya Gor Mahia fine ya renge 300,000 March 2026 bono twaswera so mwakoyo iga AFC Leopards amo na Shabana egeti kia nyayo naro egente ungia korekante bono litukulie goro ase egekombe kiga kia FKF gosasa egosori ya FKF Super Cup naro Tusker na Gor Mahia naro the same thing kiabete gekoene kigwa na bono no tuguchakira na historia nerega iga yabirege kulikigwa kurwa litukeni mugutia serindo skurwa mwaka yo mugutia so yonde ekero tukwanira mangana violence gose abange asumuno lwechigo sori na hooliganism egocha yaenekiwa abantu barune pati ne chingo machimbe na bande mbari bagocha basiria ogima bwabo badaye Frank. I think kerogote mukwanira mangana violence ase anene mona ase mupiro Kenya yabire ngane gento gikono kuirorera kirengaki na ekero gikono kuirorera kirengaki it means there must be something to be done na something yekeketara korekana na anene mono kerogote makurigereria this violence it is mostly involving one team and this team I don't know why the FKF is afraid to take the action erabe ni chiebe nonye neba nonye ne yere more maybe era leta no any impact ya se team go to the fans egere no any this way of fans ba go be ba go sympathetic because of for a very long time we have been seeing Shabana Nini not Shabana I mean Gor Mahia fans were very violent and too chaotic anene mono kere ko nyale kananga mbaro ba kubu. So I don't know to them is it a mass thing barabwe keroba kubwa they are just okay but when it comes to a point they are losing a game ahobono no muchando ko because usikulire na ine game bune yegoro ba akirwe chiko lisata seyemo in a very open play without any discrimination go se wanchiri bonde wansi botali ngoro rasinga nje baite twinano open way but bono the fans koreto muchando paka go disrupt the awarding session njaro getie bichembe na through that we were able to learn a few things anana mono kucha kuligelinga the way this FKF the preparation of FKF towards this league anana mono isukuligelinga FKF ngoikere ya to fail because since they know this is a way that these guys they normally behave what have they done to prevent this? You know, they say prevention is better than cure. You just avoid that route. But they know it will happen, and then they allow it to happen. Then it shows
obole meubuli babwate asa FKF anene mono ase ogotenenera amang'ana y'omopira ase eng'enche ebinto ebio ase korigeri mono ebikare gokorekana ase ensemo y'omopira because ase korigereria amamererani ando tinanya korora ng'a amamererani ande naranya gotwara amang'ana violence amang'ana athletics nini. We have so many games in Kenya actually, but we have never witnessed such things that tokorra sai bigokorekana ase omopira. Ibono ekorokia ng'a even the FKF president and his deputy since kero bagosoa obisi omanyete they promised a lot and we as Kenyans ntwatwari togosemeri ng'aki now that we are bringing in a team that ebwate more experience on field ama namang'ana y'abagosori lakini bono inki bakorire they have done nothing kuchenjia mang'ana alitwabire tokorora kurumaega nanse moyende ngwanire anene mona amashabiki as a football fan now ndigereri ng'achi timu chiabere chikoreto muchanda anene mono to the fans ne timu ya Gor Mahia Shabana mo ne timu ya FC Leopards. So there is a way these fans babwenerete kurigireria na kumanyanga it is not a must nga kero guchiesa you have to win. A game ebwate 3 possibilities, either you win, you lose or you draw. Bono ekero yanya kananga you don't win, you don't draw, you've lost your game. Just accept the way the other guys were accepting a key. We went, we have participated, but to abuiru. But bono koreta violence, korebuni bintu biripia kore kanitalia. Actually ilionyesha picha mbaya. Na ndio isikurigeri mono. Next year we have AFCON. And AFCON, remember, no ere Kenya na yame base team na yamo ichi insejiri chiko chikwaliga ni amamere na AFCON. And then when you look at these things big happen, you know, it brings a lot of discomfort more so to the stakeholders amona abantu bali baragani ku associate na mangana echikosole anene mono gocha sense mo ya Kenya because bono isikuliki abantu buna chi investors nguta kabali gocha ku invest as a league ya Kenya pa egere to improve the teams echichigo participate, but when they are looking at the things that biko happen obokoranga apa siwezi invest huko nkobere challenge so ebinabye bintu bibiko gara twanya goteba nge league ito nebwenderete go support but muna supportiwa kufanya nini because these things are not happening with players, it is fans who are bringing all these things and all we need fans as a amangana yo mopiro itogeti lakini bono fans aba bakoye good time bacha basali okay now abuno eko be challenge ikobono it's a wake up call to FKF barolenga the possible way chirichiragere chichiko konyi binte byanene mono buna to enderete kuyarigania sama amerania chan ama amerania AFCON sorry ikobono FKF actually they have a task, a very big task babwenderete kurigeria egere ko improve mopiro Kenya, but if this is what they are going to allow still bado mopiro itongo chole kotigara kobansi sana. Asensemo ya Omorena tuarabire tugutwara barai ase burai bwa FKF of course boni Hussein Mohamed ntu abwate Nick Mwendwa umwaka 2016 to 2024 Sam Nyamuya renge 2011 to 2016 Mohamed hat gocha and by the way no medra Peter Kenneth na betelimo Peter Kenneth was from 1996 to the year 2000 na beta by the way chairman was a president ya FKF na abantu bande balia paka nyone Martin Shikuku mata abantu bali bakolirwa na abana bana siasa lakini akerokoli historia yabo by the way asaba chakrete paka Kenneth Matiba 1975 to 1978 babete chairman ngaki barikuna chairman now we are talking of a president as Boni yanga yomuchandole na mona kera tokuliria sensemo yoborai because kerekemo egiasi bahota yana nigo ekora chaka gusarika kurwa segete igo na roots cha kerekemo nigo togo chaka kuru igoro borai bwa kuru borari na kibore goche paka tumanya ko swansa yabeire kwa babu na negentu ya kawaida enaro yabeire naro keroro chenga Gor Mahia nebwate gosori goseke menano nande banyale ko baba bakora ki bakobu okoba kero kurigererie ase buna twanya ko batokurigererie ase history yonsi yagunism yabeire ase ensemo yechigosori okurigererie team
ya Gor Mahia nere koba involved mono yo kero gote maukwana sense meiga iye chigosori na Gor Mahia koleto botutukanu bwase chigosori negentekemo eyitela abanga rero nga yaba negenteke nene ko sabantu goseki abanga nelitangani abantu mbare use dinga abantu abambanje techisei igo ndatebanda ke abantu bago to fail ne federation sometimes ngo chinate banga we used to think nga Nick Mwendwa ta manyete chigosori mono ta tokonyete squeeze ni chingo ko baide yago tuka tukateba bona tikatostorete nga abantu bali bamaite bairani oirani robolimi ulibua yalenga ko bamangana sports talengi kintu ke mwatebete igo bona tukateanga tikatoreta abantu bali babo Mariga na Hussein na bamaite kereki chigosori bara chigotokonyere sector ya chigosori na kero kurigereri bona ye sector ye chigosori ya ralire pi akoba kero kurigerie federation nere bwante kubwatia machiko na maragali abwente kokolekana asense meiga ye chigosori lakini kwanya ko bakoligereri mbara bago tema ko bias mbara bago tema ko banga bago tuaro buoba connect ti judges chiri okoba kero koligeri nkwanera na moneke minano kia nyate ko bakosori gwa season yeta gati ye team ya Gor Mahia na team ya Nairobi United ike minane keta nyate ko bakoera ne kire team mekagwe point ya meyemo ntete ko boli ntuna abantu tumaite igoro ya sports usentuni ntu abantu tokoligere chikosoli ngai lichikolia ruli ko tebanga ekemenano yaikire daika ya 60 something iga nkera era nande opponent yamanyire go equalize esegi ya chakire baegu point ya yemeyemo ekeminane kikera igo nanda buna sekero mwachire mbaka bosio moikira sekot mwamanya gokorire gente kigo why nkiye ko gatokwera nchikosori cheitonse nche ai nakagertenga esekte nechikonya kwa bageko imoko kuba twaletira abantu bali bwato bumanyi ase chikosori lakini sometimes ngote yanga I miss Nick Mwendwa akuba Nick Mwendwa no muntu buna bono iga egente Kenya to kuba kwarekana nyayo o make a decision o tebire maybe to ba ban ye chikosori chiria chiko chikobwati maybe bere go seisato fans ba Gor Mahia bali go chikotoka se chikosori chia Gor Mahia yoro kinga fans barabwa banyana akuba ninginyo letekero Eke mina nogatie timu ya Gor Mahia na Shabana FC kero chibura burcha bete gali asegeti kia Gusii Stadium. I was there. I witnessed everything. Kuruabu a federation ya bwanda go take action. But management yo Kenya ikaranga tikanto to take action yoko chaka wakoraki ko involve fans baitu mpaka bakarangire chi meeting bakabatebinga ebinte bigango chikubire ko toretera chi disadvantage to chaka go sorry bila fans. Warode baraboka bakamobilize fans bakakoraki bagatiga hamanganayo okoba lende nonya nigo eye yalenge ko bwatekana neto beli team gose fans ba Shabana babwate uchiase fans ba Gor Mahia oba ninyo tenga kiltu agachire Homa Bay kerebi mina no bya Shabana byari ko sori gwa segeti kikiara loadinga Homa Bay ninyo te bya sana to agachire ro muitire mwachire ninu chi host lakini getie kinkelika ino inu moire mwachire mwa hostri ninyo teke mina no na kialinge ege ya Bidco to ikole 2-1 team ya Bidco aseke minaneki ya Bidco 2-1 onye kwa bigete jezi buneke minaneki yika 85 make sure kwa chakire kurusia jezi eri osonye guko tigara nero kaba ready go ikuru okurugeti yoitire team ya geitire igoto kunyara kokoraki banta abutali ngabachire ko watch game bachire koreta violence igeti kyo koba neki abo goikabaswe toko bakani nonyeke minno nkeriki abo igomona in that moment bagacha Gusii Stadium bagachaka ko misbehave igabidi fans ba Shabana bari bagakora kibagachaka ko react back akoba toko bahugo kira eliyo ko konya kuunererigwa tizanchiro nayo utaka kwaro kingano nche nimbwate chinguneri ngokira igo ekine kigento Shabana bakorete kibakorete na kikiagerire na baro bakoreka na sell list you but it was in a way bali bale gote bihugo chakire stand ye goikera stand ye no Gor Mahia ko bera fans na gochakiriga mbake yiga no Shabana fans bako lakini Gor Mahia batete ko mix up kwarolire ko mix up yiga na libatete violence eri abakere gochaka ebe successful okoba mbado kanga ni side ye mobari batete ba mix up bono violence ge gochaka kwanyoranga mbabwate side ye fans ba Gor Mahia na muinali bono katikati na ba Shabana ine intention yabo yaringe bono bagwataki korwa na korwali bono inu mule katikati igo bono nkagetenga federation nerera tokonye turusia mangana ya hooliganism ase kwerende sector ya sports because unabona iga we are heading to 2027 ntobwate bintu bibere crucial ndatebe ahead of us ntobwate election main election
kurwa bunto bwate amamirani AFCON ase tumanyete nga ndore chi host amang chi host ndore chi host na soko ba chi host ndo bwate bintu biri bigocha no buya bwae ase ensi yaito ya Kenya ndo bwate ensemelio bonia amangana yo boncholeria nto chikonyara kabato gukina sense moyende okoba abantu bali bagocha kaiga mbali gocha nga bachi kurare mbyo igoro mbali gocha nga bachi kurare mbyo igoro ali mbali gocha nandagera chiabo nintu bagocha kugulichi ndagera bakuri igo federation ya bwante rigereria beke emikakati igo chiko govern ensemega ya sports onya kwatabi kwaretire amangana yechibura buru asichiko sorry tuare bani yiga bali ke bame kichi article chitume kunande ikoba kero kuli nonya na sama meranio achan mtu alibwato mochando sana mtu aitereta makongo lakini federation nere gukora kirento akoba na abantu bari ba security nabo konyora no bari but konyora nga amangana yibado nkokorariki ngokoreka nare ngoba bwanta ko find another way mbako tanga bategemeire nga aba sigali boka gusaba rendi bali bachire gali ba tumirororo because nobody na everything happens kelita bwanti ko happen iwe federation has the upper hand to handle everything na ko make everything ko ba into its place into ndo bwati ko bwantu buna fans into fans totabi unga lero muri go swageti ko watch game yika mo betere limose there's no way akoba kero kuri the fans abega baguri mayano ne gwerende entry fee likero bachire nga bara way e bagocha negative aswan na negative ya stadium Gusi stadium e basote negative mbate gwakana kwarorire igo there's a way etimu yegwanta kurigere nonya nigo ase obuime apart from gotanga ngole tabale chibura buru echi akoranga chiko ba planned okay yeah asensemo yende Franka nara no kuligeria mangana bwatikaine no borendi kurwa asensemo ya serikali of course ene wizara gusino bokorali bolensa ase wizara yoborendi bwaime abwa Kipchumba Murkomen nere uromo waziri ase wizara ya yoborendi bwaime asensemo ya siasa moinoga igani bagoteba na no bosagani gose gunzim nere kwani kwa asensemo ya siasa lakini ase ensemo ya sports naro ya chakire kwene kigwa ekero tukuli nyone no bokorali bw'abanyanyimbo ekero keriaya iga akorekanire geti obokoreri bwabo asengencho chinyinde okonyorana nyone tiagas charutirwe chinungu chakire gotara and of course yairira abantu bange meta abantu mbale na barabara abo batari gutaka koranywane no musikali kago changa and of course kereke nande meta mwabera bange mo kumachikorana nigo mo tegete kwengira none n'abanyanyimbo abono no ekubeterana nyone barabatake gutumeka chinguru igoro yobokoreri bw'abanyanyimbo ase okoreta obotwereru chinga kichibura buru chikwene kiwageti I think even though ndakwanire igoro yobokoreri bw'abanyanyimbo anene mono bwangu iga ngise gokereta sobwamo asensi yaito ya Kenya use kuligereria bwangu iga obokoreri bw'abanyanyimbo bwabeire nse sana mamincha ya kiria babete bagutiananga ntunto protect our constitution we protect the property we protect our nation and the citizens but bona nene mono use kuligereria kero muchando chire gotokea now that the police nabwo abantu bali tumanyete babwenerete ko give a solution nabo nande ba commenta koreto muchando yo side asengencho bono iso kuligereria nga the way they handle issues goikerealete a challenge sana because ekeroji fans maybe rival fans ba beire pataigwana maybe baba kwanira babube ose bali bakwanira bube because they have won na balimba watu boronga kitu abwiru. Now that we are here as the third party nande tubwate authority na powers chioko ensure ng'abantu aba mba chikoreta chibura buru saidi instead of the police koeswanania na koreta omurembe na bunande ba komenta gokoraki kuchangia saidi kukue kubaya because like yesterday we sikuligeria even the way the police handled even the journalist even the accredited journalist umuntu akobaro kipake kebande kigasi but it still they mishandle you iye koro kyo bokoreri ubube bwe serikali na anene mono no preparedness ase amangana police toteba amangana security because andonsi sabantu bagochikumirana zaidi bali group bishuanga lazima kunaweza haribika na ndio maana aho polisi wamewekwa babikirabu lakini bone barororo kusali tali koleta na ndi solution
anna mono isoko nyoranga Taliban to bonsi umanyete ba no ena bali ngigiti ali go seba go chaba ndegiti they don't go there nga personally ngene timu ya nengo support abantu bali banchito mupira na banga tali timu ya yego chiesa na since it was a weekend umuntu nabago tanga ki tigangi mokerero mupira go wakare nyayo tigangi mokena bana ngoreki ngende tuchito wochu mupira lakini bono kere mo ikiro ronki muchi mwanyora chitia gasi bona bana bakena bakuri chitia gasi geti. That is not a way the police wanted to handle issues because abantu abali ngikudeal na barabugari they were not goons. Those are just rival fans. Bali ngiku find a way and these are the things that they must be put in place before no any chigemu chitara chikoba. Serikali manyenga ki into na the police sector. What have we done to ensure nga ekero umupiro uli ukali kuchikuchia swali nyayo goseka sarani in case shida itoke tutahandle aje issue igobono ne serikali ne bwanete nero gweswana ni mona sana kuligerelinga kereme chande yatokire njiraki tokoraki turanyale gokonye amangana bunaye lakini bone guchi yabe challenge aba tiutereria ba gosana giti na inubono the police instead mosoana ne morete the solution era konye a problem weje na inu muendera koleta bono mwasali side bono like inakuwa ni kama bono from the look of things we are going to IT style because isukuligeri no NCA to bono ya current security is very down bono uligelinga gunisimu ya rule bono from politics now we are coming to sports ingo korokirenga we are heading a IT style actually. We are not at a good position. As a country, we need to change. We need to change actually for our better nation. Okay, mbia mano mwancho morire ya soko ndira kubati nkwana ige mambia ya bono asebono nigo tukurasi omiri chiruka na nyuma yo mutima komoke ntorane na yande amange na ensemo yende ya kabire kabata yali sengenjo nimanyete namba leto kwana na chiandika chief ebirero bichikorerekana emina nesikinyi neregocha magega yo mutimoko omoke asebono tiango turaso aso mutimoko omoke manyumba ko retu gento keria abasenali na baramba bwate aya bona toldi kurase semo ya Man City bono nerani gatindiete sana toskare n'umutimoko Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri borio obosemia gusekero kindi gyonsigoro yemerobiri itu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso w'umuguse. Biamano mwanchomo ligerere nainde tokwera nase ensemo yende ya gatatu mambia ya bono ligerere na nara lyaya na arabetka korekana ensemo ye chigosori isiko yense ya Kenya ase ebimina no binde na mono kera toko ligereria ase liga ya chakiri gosi ya chagete ritkuria ijuma kera tote bana EPL na kororitkuria ijuma na ki amatokeo gosama chibu na kiarenge egosori ya renge kati ya timu ya Arsenal na Coventry City. Of course Arsenal bakanyorubo bwechigori isato asebosa asense moyende Hull City na Manchester United bakakosori tukuria juma mosi Hull City kayekura Man chigori bere asebosa. Everton Crystal Palace Everton bakanyorubo bwechigori bere asebosa. Ipswich Town amona Sunderland chigori nibere aseyemo. Nottingham Forest amona Leeds kanyorubo bwegori yemo bosa. Brentford na Tottenham Hotspurs Tottenham baga kuchigori isato ase bosa inyore wiki elia tima itina Frank gose Mourinho tebetena Tottenham na bera chechande sana season eyeiga Frank yorenge bas no chiko tatebina kirende ugusikika nikuri kwa tena gwikechebe buse obori Joshua ko tatebina gwikechebe buse bono nkoya manyatere mambia bana sengencho niko bagi chigori isato bosa. Brighton na Aston Villa litkulegoro Brighton bagekera Aston Villa chigori ninye asebosa korenda Aston Villa mbabu ate red card
Man City na Bournemouth chigoli ni ibere ase AM iye kurwa Newcastle na Liverpool kuromo chakano na Newcastle nigo yatangaine korende Liverpool na bayatste ekamanya gocha equalize gose egasoke draw igobono bakagenda makali chigoli ni ibere ase ibere na eliare ronare timu ya Fulham nguchire kogosoli amo na Chelsea Elia Morin atebana nigo barachibo be spectator nigo togocha kururi tukoria Ijumaa ulino yobwa Arsenal tinko kaninchake kurwa soyo bwa Arsenal wika tuchakenera ala teba ya bwa tuchakenera mapema tokora omogoko yora eyo tuchakenera omogoko yora era omaite nekitote ngakoro chumwana akogoka motigagoke bono tigaragoka. Okay. I think they always say ladies first. Now you can begin, my sister. Yako nga priorities nga tigara chaka naye bono nayo mwenye norogongo. Okay. Now that even naweke rokuligereria no nyene league yabe organized, that is why Arsenal yachagete, because they were the defending champions. That is why they opened the Premier League with the champion over championship. Remember that? So the two champions ndio zilifungua Premier League. Now that pia yeye ameionelea hivyo as a champion, mbona nisianze? I think I can begin from that. Na gotebanga Premier League this time. It has a lot of surprises. However, even tombire biro vitali gotogosa gose vitali cover surprise because we are used to them. Yani asero ino mogoko yani mogoko kera mpaka joni speech yasia. Bali go twara content content imanu. So I think the usual things nari ukwanira gabo haikuwa ni shock that Manchester lost their first game. We have been used to them na ni kawaida yao. So for Arsenal to win their first game, it was a good show because even before the game started, Mourinho alikuwa ananiambia hapa ngoja muone mnakutana na Coventry, the champion of championship. Naambia relax. Baada ya game kuisha, the story changed. It was just a Coventry. Wait, Sunday tuonyeshe vile game inapigwa. Sunday ndio hiyo kufika mambo ikabadilika. So at times we played on Saturday. Okay, it's fine. Whether Sunday or Saturday, the point you lost. The point is you lost your first game. So as fans, at times nandengo chanara aligeria Manchester United fans, they are always more serious than their players. Because fans what hope gitiri or sana. But when you come to the reality, things are different on the ground. Because the way they were hyping their team and their players before hiyo game ya Hull City, ungefikiria ya kwamba Manchester wangeenda kulose. And more so Kenyan Manchester United fans wanakuanga more serious with their team. Kwetani bune team ya benye nere serious nebinte gukora. So ribone ochabe a disappointment at the end of the day, because they always knew we are going to play against a small team, Hull City. But at the end of the day, did they won their game? Usikurire na ninjira Hull City ilikuwa inacheza hiyo game. It was just showing Manchester United they are not really prepared for this season. Because usikurire even the time other teams were on market Kogoraga Wasali. Whatever Manchester United fans and I think they are the other teams were doing, they were just celebrating on how Vinicius Junior akuingia Arsenal, forgetting that they were to concentrate on their side too. We have not mentioned you. But I've said Manchester United fans, whatever they were celebrating, instead of concentrating in aki, ndubuene neta na intukonyo raba gosoli. Ndubuene ntukonyo raba gosoli yaba ya gaiga na intubara tokonyo ligi isire uchaka. But whatever they were doing, they were just on Arsenal and Vinicius Junior. But really, it's a wake-up call to. I don't want to mention anything to do with Manchester United because barabuntupa maite kawaida they are going nowhere. Na ni kawaida yao. Now that walikuwa wanatuambia unajua previous season walikuwa wanasema aje tungeanza league na Carrick.
tungechukua. Now that wameanza na yeye game ya kwanza amefanya nini? Mourinho aliga asense yetesengi nchibono violence ya rolekanire ya mapema egosoriga tia Man U na Hull City na byasogete chigoli bere asebosa Hege tangani ndabori Frank. Frank, are you satisfied nebere kwa kwande kwa kodi? So that if I start my violence, we are good to go. Imagine umuntu tariki 15 Premier League trophies akwanira umuntu obwate 20. How now? Our competitors, we compete with Liverpool. We are not living on history. You But know, I always tell you Manchester it. United is an History archive. counts. It's an archive of history. Counts. So wherever you want to know history, just go Na to kinabo litangani okolire okwana. Ekero konyoranga gakorera bona ekyo mwali bona. Ekero konyoranga umuntu akorifa to the things that no ene romonye na taroche. Me, I'm celebrating Arsenal because I'm seeing what they are doing currently. I can't just saying a key. Okay, 204 I was very young. Tindo Arsenal unbeaten by the way. But it is a thing that is celebrated about what? About Arsenal. So we can't concentrate on living on the past, not only the present. Let us talk of present things. This is what is happening. Because even this team, the problem that they have always been having since their Ferguson, their coach Ferguson, that is when they lost everything. So I think for them to be concentrating on history, that is what is costing them. Let them sit down. Bamanyengo mupiro change. Mupiro current yole mupiro lio jasuri ya ntaka bikiri binyanse bikari. Sikuizi watu wanacheza game. Sio ile game ya kitambo mtu anakupika chobo ingine kama ya. Sasa hiyo mupiro change. Because mupiro change. Let us embrace new tactics in football. It's okay. Okay, tomari bakabona sense moya. Bono Frank. We live on our past. Kwarorire. Tima think yako garakero ikira se ensemo ya chikosori, we forget about our past. You go Frank bunariga a certificate area ya wate ya form 5 and you because it's the past. You are living on your past. A certificate inere go koegas. So if you say you don't live on the past, kato kurigeri on history, yago soma, igo to kwenda koranga tubwati millions because we look you at the current situation. You got to call it to mangana media. That's all. If you say we don't live on our past, that's all. Second thing, Frank, we live on our past. Kero korigereri asechi history chiga. Manchester United itukondiora chake ko ya compare ne team ya Arsenal. Nonye na Arsenal laba nyene mbamait. Into fans need to what rivals iga se ense ya Kenya. But the two teams igorogari mbamaitenga Manchester United mbakoreki mbare ahead of us. In terms of UCL, you have no UCL. You have zero. Toche ase bono gukwanira ekosori bono borunge na mono ase chikosori chigabura chebe chikokosori gwa tolirina nonyenga ya magosa arenge of course ase timu ya Hull City na Manchester United gocha koliri bono gukwanira asensemo ase ngencheke binanekega esigini nyega ne chakoro bono bado niko turagere baka ankyo tino na bona ase ekosori me bono borunge ya bono tigankwane timu ya Arsenal nero igoriti ekebinanege tangane season yega mbacha getebia sana. But kero mira ne mega franka go tebanga yaito yarenge shock lakini yabombi yaring. We are used to Arsenal winning. We are used and we are used to Manchester United losing. Nginyo tenga kia Ten Hag, we lost almost everything. Even our players, we lost everything. Ego we are not scared even of us losing. Because ndomanye tenga no enkero last season yari go chaka nginyo te Liverpool yaringe number 1 match day 5 kero yarete match week 5. Liverpool yaringe number 1, Arsenal yani Chelsea yari number 2, Arsenal number 3, lakini Arsenal ndio walibeba. Na kero kuri Chelsea abaringe number 2 namba ina ngaba kolete yote 9 10. Chelsea aba bari kwanza nyote kero to rochi match week 6 Chelsea bari ko tabanga e game ya next to ko bwatu atachirigo ya Liverpool ni to number 1 calculations. Ekinege ntoke korte kikeroro. Teriko bwatia ngayo go chakera. Lakini ko bwatia ngayo go chikokolera. Egiotiso. Teriko bwatia tata ngaikwa rure. But that is not applying in football. No, it applies. It's not Manchester City kero baringe na pep last season but tu anotige. Manchester City lost 7 games consecutively. And they managed konyorali bagalio ko swara lia position 4 yogo cheza Champions League season hii yarete. Nkyo konta inga keriko ba implied because they lost consecutively. Teriko bwatia ngai bwacha keriko senga yule lakini ko bwatia ngai yoko kolera. So let's be realistic. We lost of course but we win when we want.
amagoso akorgaritase egosori yo sense moyende kero korigereria Rashford abange sense moyende nani gaganirwo guchakiwa mapema lakini nigo asitekoretwe dakikeria guchimuna lakini tacheti gokonyo of course taragera sense moya tukwandere egosori ndegati ya Liverpool na egosori ya Liverpool turakora sense moya Manchester United mosa chigosori chinde kero korigereria omogosoria Marcus Rashford oino mogosori onyare ko bago kinera seti ya Manchester United nonye no gocha kwaye baka seti mwiga none ari gutigara seti mwiga ko bantu anyate ko batukorigereri jersey number 9 yabete ya official na kwanya to kageire jersey number 9 ne ya yari gochikoba yani jersey number 9 yari gochikoba ya Benjamin Sesko lakini jersey tigacha Sesko gatigara na jersey 30 eri akanyora 9 eyo ya retire changes okoba iga igansobo asa kineire for the short period anyare ko baga gosoka kurwaroro tekoreta mo effect gucha ase team igo ere gocha kigwa nigo yarenge ase intunda ya intangana ndiyo gocha kakwewororikana eri chi appearance chae yarenge nga na wate na renge guaranteed gocha kege mweyu but nonye fans balenga ngikyaga tata chagete you know we are starting the season abantu bonse babiri training watu wote ujituma na watu wote wanahitaji playing time as long as you perform we say you show up iko kera kocha kego so yeye na rochinga umuntu yase maybe tatabe ti session ti training sessions ti wiki maybe this person performed well but all in all we trust on the decisions chia coach okoba nere to ko kenda ya bune fani kibono rakol na ndo chiko cha Marcus Rashford donya ikuliga iga nonye to kunyana nengo mukwanira lakini bono chiko chaki it's so impossible iko chi decisions chia na what are reasons to why let's expect for we say let's wait for results okay. There's nothing we can implement egosore de Frank kati ya Newcastle na Liverpool nero yabate surprise yae koliende kagenda 2-2 whereby we karaboni kare tukole nyonene table bono of course tali Arsenal ma technique yo tamu nyolina ma tali Arsenal yetanga ine Brighton tanga ine at the top ni Brighton yetanga ile ase table kurwabo Arsenal, Brentford, Everton, Hull City goche egosore kati ya Newcastle amona Liverpool inonya kere turoche chigokolera mambie. I think egosoli ya Newcastle amone team ya Liverpool na egosoli ya Man City gosoli chirichabe very interesting as a weekend here because these are the good teams that were playing asing nje sekoligeria ya team ya Newcastle amone team ya Liverpool. They are the teams that have been on the league for a good time. They know more about Premier League. They have good players. But rende anene mono na bukulike likuwa ranga senarobore mabugo ikagwaba because when you find a team buna Liverpool ego ikayansa go struggle actually they really struggled because the equalizer goal that they got through a penalty haikuwa ni rahisi because ilikuwa ni dakika ya mwisho ni kufunga na game ikaisha so hiyo inakwambia bado hata kama tunasema ati timu nchia chite chikakora hapa kwa soli chikakora preparations here and there but still inakuonyesha kuna ulemavu mahali fulani because sisi kuligiri lipone timu kune ya Liverpool ondeta yukagere tenga they were to go to that draw always kero monta amanye tenga with the kind of players they have the kind of a coach they have actually na ande no ina banta bange they know usinga na baba akagere tenga Liverpool itakuwa ni timu moja yenye bado zitasumbua hii season but kutokana na ile game yao yenye walicheza jana inakuonyesha still nabo pata chiko bet sana pata chiko bet because kulazimisha draw mpaka dakika ya mwisho na penalties inaonyesha bado game yao iko chini kidogo okay yeah ase egosori ndegati ya oyo Enzo Maresca na Macross ndegati ya timu egati ya Man City amo ne timu ya Bournemouth ekero koligeria egosori yiga engima Man City niko bachite kuirania dakika ya 84 and of course 90+1 na libachite ko bunyonsi goliende ya kabire kama kwenda 2-1 lakini yalinge gosori yalinge raisigo na litangani kwanza ngwa kwa na kera twari gochaka na Bournemouth una last season negatie kwanye bwekania timu nere kwa bwekania Kenya Kakamega Homeboys na ne timu egochia suma sana ase ensemo area yedro karoko ligereria anemono nkwanire timu yiga ya Bournemouth. Timu ya Bournemouth la season
onyendiringa bare kunyara kwa bako maintain ase kutwara chiwin, they could even be position 2 or position 1. Koba kero korigeri 11 games going unbeaten. 11 games, 11 times 3 33 points. Kwararire. Echine chi point nyinge cyari gocha kwa boost, lakini kwa jara ngaba imugeti ya kama. Kwararire. Iyo tari kunyara kwa bage ko adapt. Iga timu yega ne ya better relied, gose yari ko rely ase chikwerende. Chi draw mono. And mono kwandira sama ko kaye ando ni Raola wina ando chire Liverpool ando chakire nedro. Kwararire. Lakini ngantokeri ndo cha se team ya Bournemouth. So famba bwate momentum mweri babwate kurula season because players nsema coach ne roba koriki wanyari ko bago chencheri na kero korigeria ase team ya Manchester City na barabumba bwate mo coach muyo kuruku Enzo Maresca. I told you trust in Enzo Maresca. He's the only coach wakire Luis Enrique omulirege kombe. Luis Enrique na bangabu na Pep kero ikira sense molivie babwate chi finali chechi trophy aruche trophy ngeli ngo chiko taligoseka Igo, I trust in Maresca because nkwaro chinga substitution nkega korete Yabo Nunes. Naro chinga asinaro naro chawa tenga Aland bila nywele. Agwa mabasa koreka. Aland bila nywele ni mbeumo ngabolinga mbeumo mwenye wana siko mnamfananisha aje. Lakini bono korengana na seke minnekigia Man City na Bournemouth. Man City wali deserve your win. Sababu because wali fight the last minutes. Na kinamata it doesn't matter ngakigwa chaka. It matters the end results. Okay. Kwaro aseke minaneke ya orokiri asobwenenga end results nero yaringe valid. Aseke minanokia Newcastle na Liverpool. Team ya Liverpool na andengi nyote na atati Frank Gaiga. Team ya Liverpool indani Andoni Raola atakuwa anapigania top 4. Atakuwa na ile guaranteed atakuwa anaipigania because bado there is a challenge yogo cha kuraim na players bari. Team ya Tottenham Hotspur na Roda Matetinga nonye ba signed Chelsea signed last season. Number 10 ngibale ko kororo. Igo it doesn't matter how you sign. It matters on how you are prepared. Okay. Yeah. Aso gukora sekunde ikomi kura sesemo yago Frank. I think ngonda kwanire concerning the Premier League una yacha agetega. I'm urging Manchester United fans to lower their expectations because at times the results nchiri gocha chiaba bune expectations chiabo chire. So it's high time to lower their expectations na kupunguza kelele mingi ya mitandao because the kind of noise that we do together you can be able to telling the whole of this weekend hatukuwa na kelele because ya nini Al City ilifanya cool the environment. Okay. So na ndege ntonda kwanira actually kyo moelio nikeringa kiro mundo astikia se team ya ete ka December bachake kwa United opposition. We stick to our team to the last end. For you wata komontoya for you to finish the enemy you have to be united. United is the main aim. Unity nerera kole umuntu oli motete kurusia. Igabono ase okolera nchatiga kuna nche Manchester United fan. Glory Manchester United. Tiga mbaganirie abancho bonspiye osabarigere ribaye soko television ne ikengia na bali bonspiye bagushabikere team ya Manchester United. Rumbaganeri a great week ahead okoba abarabuna abantu bamana sana wikali tukeliga ngomete innocent aragonta ingatinda aragera kurchuma musi nje narage lakini bona se anseseme yiga tigambaganeri ikengiere bosio na bali bakonya kwa kemeno yabo they are 0 UCL wose they are European virgins. Okay. Nimero macho morire na wekera bona twekera mwere asema mbya ya bono ase ayabwatkire ni chikosori weka Eliankyo Eliane Ishmael Mogere.